kubara mu kenyine harimo kalimu ebale muno kuba muri Hakitara TV akasume kanu kenyine amabara jura sichomeno musajja muri somwe haba moli sabitenu atugeta wiki ya school fees ya bana kanhire mu bagaruireyo ira bataka tungira kasete kubagarurayo mu yiye abana batandika kubani bagaruka ya isomero kibakirungyo mwana natandikira okusoma aba bagamba nti manya abana tulindeho manya bikiti katungire sente myeze kaberu musesa tokabanka ku saving akasente kuranta abana bagaruka ya isomero kujukaira buli twagamba ganti manya wiki kubanza iba wiki yo koma manya biki no ndogende wiki ya kabiri baiti tatire bazaire bitu batuliminoga ne bagamba ati no inagenda sabite kubanza yenyini mutembei rugamu kamera yes nkwenda kuba nimba simenyo na hali mukali nimba gamante tekanza tujalike Hakitara TV abali munyamasa zembaganiza za bunyoro abanyi abali kambuse eri abali hona hali mukali nkubatangira ntekanza tujalike yes of course nkwenda kuba nimba sima mwebale muno kuba nufere kine kitulifu this is your first time kuba no tuochigwenda kuba no subscribe nga channel yetu Hakitara TV and of course liking na page yetu Hakitara TV hona hali mukali kaniro wetungirire campaign konikano a campaign konikano kakubanika kuyamba you know omusana guli mwingi muno February eno baitoke nakorao wefunire campaign koni okenywere bokota kwende byenge bijja kuhangova ebenge bijja kurumya mutwe iwe just go and get campaign koni maduka gonna gakutunda byokunya mahanga muihanga lino lyona ojja kuba no wetungira a campaign koni kanu kandi jukaite titukatunda ali abana abataka ikize miaka 18 bokota ikize miaka 18 abaira bampenkoni geganyire bati bokubo gikize 18 agenda iguru mpenkoni nikeke kunyeke kusinga yo nikeke ku training akaireka nikeke ro mpenkoni oja kuba yuno noketungira no kanywa akatajja kurumya moto reka twidi mu rubuga rwa harima hagati tukwenda kubaza abazamu nabantu abali mu kicheka kina bakora hano saa zino hari nyemerera hano bageta edipa kula aliye kisai boma halaro polisi halaro hirwaro ifokulata hayo kitimanyire bati tuli mu ruga hagati urumuruga rwa hoima tugenda kubaza abantu tukenge bintu mulingo bw'urubata antekanza tujalike na nyowe Julius Chomuhendo Musaija omuriso mwe haba morota rugantekanza tugaruka Bunyoro Kitara Development Association ekitebe ekinya kuteranisa abanyoro bona abahangaliro munsi zaheyo nikikuhikiyaho Bunyoro Kitara Convention eyo murudo gwa kabiri omwaka guno 2025 kutandika nebiri byokwezi 2007 mpaka ebiri byokwezi 2009 omwezo gwo mukaga omurubuga Randani ha Grand Safia Banqueting Hotel omutwe omukuru gwa convention yeno kuli history and legacy the culture and heritage of Bunyoro Kitara nyaburai wetungire tiketi yawe ha pounds 10 zonka abana batemyaka 17 no garuka hansi bo bali ba pounds 50 abanyoro nyene harimo kali abanyakuli bungerezaho henyini mu America Canada ngana harimo kali mu ijetwe gonze ka abanyoro tunyumira umuziki kurugombana bo mukabazini ebemere Fego West Ami Shakur, Harriet Dinkins, Jesse Nectar, DJ Shadina Tabuliro muziki gwomoka. Tujja kuba ine binyumo bingi gambanka all white boat party. Eno kugisasulira just pounds 40 egenda kuba Hakisaro themes ebiri okwezi 2009 esaha 11 za Rwebagio. Kandi tugenda kubungira Petty Rivers Museum mu Oxford. Turebe bintu abajunge batutwaire honka abanyoro. Kura ticket yawe ha eventbrite.co.uk. Orundi sasura mu banka eri mu mabaraga Metro account number 89 nkaga na munana asatu na munana mukaga kumanye bikusingaho bungire kibanja kyaito www.bunyorokitara.uk abanyakutaire mwensimbo harimo bukama bwa Bunyoro Kitara Armstrong Kigulia HB Hotel ABM Electricals Mika Eco Resort Hotel n'abandi bangi muno nyaburaiwe nkongera kwijokizo taferwa mwijetwe gonze nk'abanyoro Bunyoro ni uruga urunyoro rulimirwange bakwete bata Sema unge Godfrey kama ule mabara kantaga ura kurunja gaitu gabaganda banzo gakremo somanisa gake Sema hunge Godfrey ego kurubata biri tubiri kurunga bale kuchapa ego mwana omusana gwa January gwa February gukenga omusana gwinge muno ogukenga muno ramuki abantu baonka basatu okay ndamukizeho mushara wange katusemekeziya Munalekere buruka okiyo mukama kuzara buruko hano kwebale munawo niko bakwetera se mugabi buganga izi amasaza gabaire gabuzire bana banja honorable minister wakusemba nteiroho mwene waitu Nsamba Bernard oli waburuka buruko henyina banzo ngambire kakubansanga apo kakubansanga emiyembe 10 nkayaha emiyembe 3 nkagitwara nkoba nyine emiyembe ingabo osangire emiyembe 10 nkayaha emiyembe 3 nkubasigaze ingabo
in fact kuba miyembe 13 kuba ina 10 kandi wayahe 3 kuba 13 nkwenda kwa campaign ko nikanoka okanyora okanyo kandi ko kakunywa karaka kutwenenga sazino nkakuhaire kanywe campaign ko nikanywe banzo kasumure kurungi baitu kegendereze karohente campaign ko ni enyankole kegendereze mpora campaign ko ni yako mwenu waitu amabara gawo kwikiriza Elia bikurubata bita kurungi muno eno stage bageta batayi murohera stage Colin Edipa nuko bageta ramuki abantu bonka basatu nkoramukya munywani wange bukwenya Jofure buruko naye uri waburuko buruko mukeko me stage mu kwikaraho muno akusembaye naramukyaho na tata wange Gaciro Raza hati insangire miyembe 10 nyahahe miyembe 3 nkuba nyine miyembe inga usangire miyembe 10 nyahahe 3 nyagitwara kuba nyine miyembe inga era ekusigara iri 13 campaign ko nikalikata katugambire wakanywire akantu kano test yako nonge kantu karungi yoti nkaki ingere mbera yako kora yako tikakuteza mutwe kona karungi ko kugambire ukasange maduka hono abojo niko baina kutandika kunywa campaign koni tikakuterebaniza mirimo yaitu hano ye babingi bebiro kandi nahali manige kisajja kaliti mulimo kukulibata kurungi campaign koni kanda mukyo wa mobile manono mamyo sibirota kando kunkingira mwambulera uba irota koranyitira mwambulera kando kunkingira mwambulera baitu nanka yuwe ambulera yawe kugwa Oli steady sawa enu timu ya Barcelona amabara gawo nyewe ari Ivan oli live Akitara TV bakuzaranka bakuzaranka bundi buryo oli wabundi bugyo kuno ramuki aba bundi bugyo mwasi mutaba bundi buryo nje bare ukarika yo mukazi mukazi ngari kuno hoimo ine mukazi basatu muramuki ina basatu kuno hoimo nabana batanu ubarori ruta basatu akamari ngako kiki abakaze kibasinga kwenda nyawo akamari kangako kanu masuka nkurura na kimwe bikiyaho no bukapeto bwo no bukapete kubansange miyembe 10 nkayahe miyembe 3 nkagitwara nkuba nyine miyembe inga musanje nkwenda kwereza campaign ko nikanonywaho kano kaino mugaso kikano campaign ko niko kunywa karungi muno kaino mugaso kikano kakora ngaka bokuba noenda kunywaho ukahehero mumiro penkoni onywaho nkwereza banzo testingo ho ngambire amabara gawo Wilberforce nzimenyera Wilberforce nizaro yanga ya Kisoro Kabare Kisoro Kabare uri wakabare yes ibintu biri kutambura bite biri kutambura je nenda bakabaro bakita kuramuke bakira bati kuramutsa obare kure tinikyo baramukiye ndekuramutsa abantu bose ba Kisoro n'abafumbira bose bari hano hoyima bari gukora imirimo zitandukanye kakubansange miyembe 10 nkayihahe miyembe 3 nkagitwara nkubansigaze nyine miyembe inga imiyembe 3 sikaze miyembe 10 nkusigaze 10 campaign ko nikalikata Mr. Kano kakunurira muno kaliniko tikakuteza mutwe niko kenyini mpenkoni okawuliri nabandi batestinge umpenkoni amabara gawo Munyamahoro Innocent Munyamahoro Munyamahoro bakuzaranka Kisoro district oli wa Kisoro buka mukesorolizana ba Kisoro just tukijya kutoza kasente baitu kamuratu malira abakazi bakazi ebyo tukayijya icha turesere kutoza sente batajya kutoza sente tutejye kutoza abakazi timukwenda kumanya just abakazi naira mukyaba Kisoro nkuramuki abafumbira bona bari muno nabonye banga banyoro bari muno ani babo kakubansanga imiyembe 10 nkahe miyembe 3 nkuba nyine miyembe inga miyembe musanya niyo nkuba nyine osibe kuru nayi bakuhe campaign ko nokahulire campaign ko ni iwo joire fly Emirates waseno amabara gawo Mugume David bintu bikuru batabita
Porampora. Okuchapa. Porampora magezi. Bebale kuchapa. Iba kuzaranka. Fort Sedizali Amabwa district. Oli wa Fort? Sedizali. Oli mwana mtoro? Mpaku yao. Arali orota. Kurungi. Ramukia haba Fort Potro. Kura mchama mawange na ibale Skovia. Kura mchao na abomuka. Na abomuka. Bachalo bange banoldi. Wolta. Abanye n'enkulunyo bona. Hatika kubansange miyembe 10 nkahe miyembe 3 nkagitwara nimbanyine miyembe inga. Wene miyembe 10. Niyo kubanyina. Karo sibe kurungi. Mami kono nyiruka kandi ngenda kujja kuramukya iwe. Wanji ate ngenda kugoberera. Wanji njagala kubuuza gwe. Njagala kubuuza gwe. Osibirota. Buno kutunda buki. Nze ntunda t-shirt. Kanyambale munda abe kanu wakantuka. Akoteka kutuka kabana ba. Wakantuka kimba nyambala. Kano. Yango nyambaze mbulungi nyambaza. Kwato nyambaza. Nkwenda gura. Oyagala gula sente meka. Njoko ndole karaka nyumire ngule. Nawe tonta wanyagenda kubalala. Njwe ndole ndani nyuma. Zasimanyi byakuyambaza gwe kwata weyambaza. Kiwe teka munju ekie. Nedda nawe genda kwoli. Customer nja genda ina kuba na customer care. Oyagala. Njwe eki. Kankuweye no. Shirabike ne kutuka. Ente kumpika niyo njwe ekie. Njwe ekie. Nkwambaze. Njwe ekie. Nawe kwata weyambaza gwe. Njwe ekie nibo nkuguleho. Kale kankwambaze. Oba oyagala. Abantu baragamba nyumire ninkuguraho. Ogenda kumpa sente meka. Yo gitunda zinga. Njitunda kanana. Banzo ojja kuchwa, banzo njwe kendo. Anti olugoro lwange nkuwa okulwambala mosoka kumpa sente. Banzo nyanjwe kendo lenda ani nyuma nyokuterera nakatali. Nawe nedda. Nze zange olina sasuro olyoko oyambalemu. Katate ndaguleta kumpika. Obeta kunyumira. Kale kankwambaze. Onterekereze kurungi ntekamu emikono. Kankuteekemu bulungi. Naguno guteekemu kurungi. Neguno nguteekemu. Aterekereze ogisike kurungi. Ogisike kurungi ndoli atike kotagiterekereze kuli hansi. Onyumye bulungi. Banzo ntere nekisani. Onyumye. Banzo ntere nekisani. Ekifana. Ntere ekisani ndole ndani nyuma. Kiri kitya? Kiri okay. Onyumye gwe wabazadda. Kankukube dayo. Ekifaananyi bulungi. Pause, wait. Tereza ko t-shirt. Jango niwe ina kunterekereza. Maze awosemberayo. Ntere kisani kurungi. Onyumye. Nkuisa nanta. Yogera Luganda. Ati kati nyumba zo Luganda ndi munyoro kuno. Nze kati ndi Muganda. Ati nayo bazuye goru nyoro kandi okutundira mulito abanyoro. Amabara gawe. Kano. Amabara gawe. Kada obulamu bwange. Amabara gawe. Bulungi. Obulamu. Amabara g'olugoye. What is your name? My name. Kwikiriza Joan. Kwikiriza Joan. Kwikiriza. Bakuzala nka. Busoga. Busoga Kingdom. Oli Musoga? Ndi Musoga. Okoba Olusoga? Ndi Musoga. Orukoba ino. Ino. Bani bagamba omukazi inenda bagamba bata. Aina mabunda. Omukazi alina enda. Aina amabunda. Kandi emotoka baba negaruka advance enyuma bagamba bata. Alina akabina. Emotoka negaruka enyuma. Eiza inuma. Kandi baba nibakumanye nkoko giha ebyoya. Ali kutola ku ebyoya. Ali kumanula. Alimanula. Alikumana. Alikumana. Kalera murada tutumira kabe Busoga.
Ntumira kawe Busoga bonna njagala nnyo Kingdom yaffe y'Obusoga njagala nnyo kubanga nungi nnyo American Haiti. American Haiti. Muri wa American Haiti. Oba okitegeera. Abantu b'Ebusoga mbagala nnyo Kyabazinga ne mamange mwagala nnyo kubanga gwe nsinga okwagala mu nsi. Oba okitegeera. Kati muzoyina ino yesinga okunyumira. Yakunyumidde bulungi nnyo. Kwata ne munsawo mpese. Akati soko je. Jangu. Ene nyumire wama. Ene nyumire. Oba mukwenda just muhagire. Enyumire. Baita kuginsera. Kambanze mpabuzo bana benono. Wamandi nta. Omukazi ola kwenda kunguza t-shirt enunkuzoka nta. Niyeyo. Ekitera niyeyo kandi. Mali yo tansidiye. Kanda ati kusudia. Kanda genda kuona kakazi kakanya. T-shirt niyeyo. Iwe kotajwa irenkeno. Kanda ati tinjo irenkeno akoba tintagende gigura beitu niyeyo. Atokura iwe yao ya bei kusinge yang. Ne yao ya bei. Bakuba kweta batu. Nyo. Eric bakuzaranka. Nyo. Kisita. Kisita kunu mbuganga isi. Ramuki aba kisita. Bakundora. Uri live Actora TV. Magayiga wa. Ramuki yawo. Mbaramukiye. Mbaramukiye aba kisita oko ba mami bange baramukiye mu Rukiga. Toli mu Rukiga. Tindi mu Kigali. Kale baramukiye mu Rukiga. Mbaramukizo bumva mazi. Bambaho ireyo. Kandi utokotaramukiza kaisiki kawo. Kaisiki kange kandi kakareta gwa kunu nako karamukiye. Karamukiye. Bakita batu. Bakita Kajuri. Juliana. Kakubansange miyembe 10. Nkayahe miyembe 3. Nkagitwara. Nkuba nyine miyembe inga. Osangire miyembe 10. Nkayahe 3. Nkagitwara. Nkuba nsiga nyine miyembe inga. Okuwa ine miyembe inga. Kana togisangire. Nyayaho 3. Oya 3 wagisanga. Nyayahe 3 hamusa 10. Okuba ni miyembe nukukoza kuba ne 3. Kuba ne 3. Yikando nuba inyonkura nukubaza ruri mikyoro. Rujungu. So you can speak English? Sana. What is your name? English. Let us speak English. What is your name? My name is Dr. Gigi. I am a boy. So send greetings to your people. Sana. You send greetings to them. It's okay. Where is your home? Home. Kagadi. Kagadi. Which place? Which place? Where do you? Kalera mukiya abantu banka basatu. Kuramusa ndi gusuza noza. Basoke babahizoga. Gusuza mu mwanya wanje bitaga. Iyo chapire. Asoza mu mwanya wanje bitaga fest yo Kagadi. Ngasusa ndi mu mwanya wanje. Babitaga Revo. Bahoire ndiri babo. Kando najwa iri Manu. Kanu kakingura kasumuruzo kanu. Kakingura mwange. Kakingura mwange. Eko fulegi kantitoka barakuiba. Kwa atukanda nyonye karamukisaragati tibashobora kunyega. Gendo ngambire producer wange akuhe mpenko ngiherezo wa Manu nanyweho. Mugerezo gompenko agiretero muherezo ramukiya abanywani bonka basatu. Nsokere kuramuzaho Mayirava akiki. You love Mayirava. Bamweta bata akiki. Kiki kyosinga kumwenda akiki. Ekinsinga kumwenda amana nugenyene. Anchumbira kamere kurungi kandi nandolera kurungi. Anchumbira kamere kurungi. Ati ugenda dio mwayo kumwanjura. Nkajayo. Wagenda ati akiki nkwendo mutwalire mpenkoni. Ukarozera mpenkoni. Omugambe mpenkoni nikeke kunywa ekirungi. Kandi kinu kikuha na amani gekisaija. Mali. Bokanywa kano akiki yakuba najja kwenda muno. Kitufu. Ati tunura mahali mukamiro gamba abantu bagure mpenkoni nikeke kunywa kikusinga. Abantu nyoye na mugure penkoni mukirozere muro kino kinawaka. Nkakubansange miyembe musanju miyembe 10 nkahe miyembe 3 nkubansiga izenga akusigara miyembe musanju nyinyo kusigara
neho hakusigaraho emiyembe musanju. Hati kale osibe kurungi baitako kunyoja kanyo bajaka mutwalira njaka mutwalira njaka mutwalira banzo nnyo niko bagambira utagamba mukwayiro obutwa kitufu nawe soko nyewe kakunu ko kalikata kali massive mister kali massive kali mada mada ora joire gentleman aduwire na matu amabaragawo amabaragawo Raymond koko noisana moze radio kisa kuba oli moze radio kasina kika moze radio ko manyire nyoti nkamanye toina kumeka muzina kamoze radio ampungira bokuba kyatoza sente tezikazokere sente jazifuna kasura bano okora amabaragawo Raymond bakuzaranka Kyangwali ndamukyaba Kyangwali nkahe nyine mukamba munanko ku kasonga ramukyawo mbaramukize muno abakomba inimba misinga no kuba misi baramuke mu rusu musikira kubaze uruswahili okukya mukamba baramukiyewo habari gani watu wa Kyangwali na wasalimu sana wasalima ati kakuba nsankansa kakuba nsange miyembe 10 nkaya he miyembe 3 nkagitwara nkuba nyine miyembe nga akusigaraho musanju karoshibe kurungi mpenko no giulire ereta t-shirt yezinga t-shirt yezinga kanano kwenda kunyiba nedda mutwala nyaka kwa uzingazi nedda mutwala sikwata karigi jogi njule mukati kani nkwenda kwa senti yongera kwa senti banzo kuwate zinu yongera kwa banzo ginjulemu kubula kakabiri baba iyo kaniyo no mukengera ino rugezigeziwe kubula kwa kabiri katika hatika kuburaho nedda kabula kwa banzo atora mpora buhora kati no oyagala kunzayo mabega nakamukeyasa sore kuru batagira ngo kaguzira cyare batagira baguzira cyare rusasu baita ati okunchero zinga zibera kakaga mukwa nkongera urukumi ono wandi bado muguzana mutwalo abuwaki okimanyi nga gogenda okunzayo mabego oyagala ngende kukuba ontandika okusabiriza abantu ekyokulya batoshira banawe ati nyowe sente okuziya muli nyoni nyanya kugaida mwana olina okwongera kwa kabiri nompe nusumeka ati okwenda ninya kugaigahaze ne kwambaza na bulungi wenti nonyirira wena nonyuma ati borota kwenda zenkwaire ginyihemu nedda mukwano ate nze nkakwambaza zoro zo kwambaza kwabwerere mukwano ati okunyambaza nako nti nyina kusasulira nawe kati oyagala kujja naye nga buli nawe oyagala kunswaza neri kankwate neyo munda kaloji nga neri banda bayonna nkaha nawe bali bakweta zamanya ni okutunda gazi ne back boy inzo gwange guguli wali gugu gwa masuka baito ono musikini wo kumurazaga kakono mujulirira muno andi kati ono sister wange kyo ino okudupa bamuzara nkara bali sister wao ono wa Busoga nawe kandi nangi ramukyaba Busoga ndi wa Busoga boy babuze kabe Busoga abe Busoga mwana baba bali bichi navayo mwana mbamisinga Busoga wa Busoga ndi wa Iganga boy ovirire Iganga naye kali muno nduddemu nnyo maze mubanga ki myezi 2 tonna bakulwa andi kati mbuli abe wakamba mizinga ne eno najja gwe tolabanga okuviira eryo tuuka wano wala nnyo naye kati ndi muno katono mumpe andi kati byenjagala obirina mukuwe ate enkoko mumpe ngenseera abawali eri enkoko terina kyekola naawe ono golaba alimu ente zange nga 8 kitegeera onakutira akatale nedda akuseera nemunana ntono nnyo 3 okitegeera habwakino omunino omunaga akatale ne kati kamala okubuuzaako kuba ndaba ontunuza mu muzindaalo mwe baani oli live Kitala TV mwana big up bonna abandaba babeereyo mwana kati oli ku kamera naye omunseera
aliwa nandi kali ono just mbadde nkubamu awo yasenenga kale simutunda kati mumpe buwi ono sister wange kyoyino manya mumpe buwi kyo tekiri yo boy ate gwe nkumanyi goyinza oba buli wamu obeera n'ebiddemu bingi kati we namukuwogena beera naye naku bbiri agenda kubeera n'ebikazi 10 buli omu aba amwagala kubanga mulaba kwalaiva mulaba nga kyekyo naye kimanyi baŋŋamba abakazi abasoga muli batabu nnyo buli kirungo kyonna oba okitegeera kati tulina okuteesa mutwale oyagala mutwala boy tomusobola t-shirt oginchwera ozinga ndikoma kakaaga ne boy kati jimpe 5 jango saleko kamukani ale wenkajjako kaba kasamba mwana no bakulaba oja deta kukwatireko nsalireko wapiro how are you eno joire team yankahen Kirab International amabara gawo uri bafosi nzimenya uri bafosi wale kuchapa ipiro zino zezinga gumukichweka kono zisera wiriba zikusera azimozisera wiribete nankazi no maye zikusanira nkazinga nka Uganda yena ko zino byokoro nyumba imaye 15 ngome 5 akagoye kamuka bakazinga kano kagoye konga kubara baito zote zikurumye bikya kurumye bicha ateswa kurumya kubeta ari mama bari ziri fit kurungi ziri fit bakuzaranga nkugambire ndo wakabare kisoro ramuki abakabare ndikora mu cyabona bakabare bafumbira bayikorera muno bona n'abanyoro batera gukora nabo mwikayiremo kunyoro muno tungiremo umukazi tusoba gutonga umukazi utayina sende kandi ukuzitoza zino kutoza zino soba kureberera abakazi banga nkankomo omuye wendi na wange n'uwo muka ukajya nawo mufunire mukuno nkiyare we muka ukajya nawo kuri ubukamurekayo nkamureka yokuri kabare atukoba yutamuramukize muramukize bamwita afi ya mbabazi atika kubansange miyembe 10 nkayihahe miyembe 3 nkuba nyine miyembe inga nje nsigarana miyembe 10 kubanga tose wakuzihaho atari zawe ziba ari zange bozi singu ngambire umpereho 3 sigarana zingahe naye nsigarana 10 kubanga ziba ari zange timba ko zereki timba nkuhere ngo ziba ari zange kuko nsigarana n'imiyembe 10 ziba zange ziba zawe zange karosi be kurungi yangu kusasule kakunywa nakaga gona penkoni yakuwa no mchala wangu tuyagala mumpa mchala wange tuyagala mpa 5 eta 5 eta mpenkoni muwe eta 5 ono ho wojwairon ono bamwita bata ono Flavia nabagabe simanyi karule nogo wenyine wankahono kasanda ati oyu wahoima bakini wojwai akwanye nkantini exfruit kyango ko mukirombo baka kwa promotion baitara agaruka abasajja kabakaire ajja kukyora agaruka ajja kukyora iwo gukura muri muki nyo sige nono osige nono naye obaire hali imbaire hali kanta kuruzi ondozere cyonka kale to mfiro thinkufiro ramuki yao bachali bawo bachali bona wange bona baramuki yao bai bakuzaranka nyo ndi wakatikara hano katikara ramuki yaba katikara nkuramuki yao Daniel kuramuki yao nanka natara Evelyn nindamuki na yale di mukodomi wange yale di kakubansange miyembe 10 nkayahe miyembe 3 nkagitwara nkuba nyine miyembe inga miyembe 10 okayahe 3 ukagitwara nkuba nyine miyembe inga kuba nyine 13 kuba nyine 13 karosi be kurungi wakitinis obaino kyabaza none ko ine mpeta iyo ukateranizibwa nyowe kwa utateranizibwa ate mpeta yake kana jasinga kajwara banzo ngambire bine bigambe biri akakomo bintu bigamba bite bino bino banzo binsomere
Bigamba bite. Watu gabanye ngasoma. Bizo bisomere ebiri akakomoka ukanuka. Ukana mikusomere. Always love you. Aha tukagaruke mu hano awe always love you. Baitu kinu kota kibaza kurungi kino kino mukato yitu banzo kigaruke ma awe I love you. I will always love you. Ukakengere iyi bakuzaranka nyowe banzara cyankwanzi yo oli wa kunu cyankwanzi bukwiri cyankwanzi bukwiri aho ati mutawuni muno kora muri make tawuni muno nyonkora mu magwa mata urubasa mata nyowe nkora ndina daya ingatinga mukyalo ningatata mutawuni ogayiha kunu cyankwanzi no galeta kunu ngayiha masi bagamba abavuga mata muvuga kubye pikipiki zino kwa iyo uvuga kurungi kuba ubumezi bwange ramuki aba bukwiri oko cyankwanzi abukwiri bona kubaramutse bacari bange kuramutse abojo banywane bange ba Mutabazi Mukombozi na nize ibona kubaramutse bacari bange bono kubaramutse kakuba nsange emiyembe 10 nkayiha emiyembe 3 nkagitwara kuba nyine emiyembe inga kusanga emiyembe 10 nkayiha 3 nkagitwara kuba nyine emiyembe inga ubu sigaye zemye karosi be kubongereho nayi wa kangende mbonge abandi bari habararuka bakanyire muhoyima muno abararu muhoyima kabayingi bambega Waima biro bine kafoka bize kujja kuchwanganiza nkwenda kuramuki aba boda balaho owe kitinisa webale kuchapa amabaraga baguma samwe bikurubata bita sente zibuzire enu stage mugeta muta Hoima police ramuki yao bachaliba unga muningo mukorana ndamukao chairman waitu babyo na enure Kiza Rali Singoma na mama wange Katungo Midure iba kuzaranka kiomboza namba 3 kihomboza kuno banzo nga kakuba nsange miyembe 10 nkayiha emiyembe 3 nkagitwara nkuba nyine emiyembe inga okay emiyembe 10 okay emiyembe 3 nkagitwara nkuba nyine emiyembe inga akubasiga emiyembe musanje karosi be kurungu bantu mbabo bakasuma bagendo bavuge ogenda muzei ijaba kuvuga bakutwaleho abantu tubaina sente awo gogwa gabaina agenda ogwo bakwendeza urukumira dondoro ata urukumi mukaru maraho timukyaru tutire mutwale timukyaru twalira inye muri muta police state ono joire kaki kanu ka Centenary bank kabaga ko kuyiruka kanu no ka banka just oli student kusomeranga Lake Albert Secondary School Lake Albert ege sangi bonga Hoima kunu Kagadi no kandon nanyowe nyo marunga Alex nanyo nsomera isomero ya Lake Albert Secondary School muri mu kirasi nyowe ndi senior 2 kandon senior 1 nyo nubo kujoininga oba joiningira hati ningena mu senior 2 atogenda mu senior 2 era mu kyaho kimasa bakuzara Kagadi kwa hati obanzara nyoenza rwa kasese akuba nsange emiyembe 10 nkayiha emiyembe 3 nkagitwara nkuba nsigaize emiyembe inga musanje nsangire emiyembe 10 nyayiha 3 nyagitwara nsigaize emiyembe inga usigaize emiyembe 3 era mukihaba iba kuzaranga nyoba kunsara kasese naira mukiyaho ndamukize mama wange Kasese ndaramukya na anko wange Kasese then ndaramukya brother wange bakweta Master Marungu Godwin akusomesa hano Hoima Police na iwe nkuramukize iwe kuramukya obara ninamukya mama wange ne bamweta Joyce Baherwa from Kasese ninamukya na brother wange bamweta Marungu Godwin kuno asomesa hano Hoima Police kale na abantu bona batulirize abantu bayingi kasina kyakabanyumira inywe na hamwe kakemwenda nkabaterera
Alinetwalira alibafunye package tuntu yalintwala yesimi alintwala naine kakunyumira kale nzoyinza okungubirawo kina olofu kati nayo katuziniremu ontambuliranga kina olofu kina olofu kyova olabanga ndi musanyufu eyo gambe kazina alinetwalira alibafunye package tuntu yalintwala yesimi alintwala Liam Voice big bro master osibiro oli master oliki kwati kuno izananka abasomesa oli muki tebeze wenjiri oli mutebeze wenjiri banzo tebeze mwenjiri live at Tara TV osabiranka ekanisa bageta Fire Gospel State Church esangwa nkahe esangwa mu mparo uko kichoka bageta kidoti kuno kidoti nesangwa mulisa bamwita bata omulisa ni nyonye nyingi ni wenyine tuhereze mu rukara rwenjiri tumalize na program niwe nkusembyayi orukara rwenjiri oruro rukutambura saa zino ekikulia mutima kusukurwa ko ino mutima gwona kuli mu Petero Petero eyo kubanza esura ibiri rukarwa 11 kanki some Petero yo kubanza kangi toza hano nyine Bible mu musimu yange hano kale Petero yo kubanza kangi some hano tusangiro mulisa twina kutunga ekyahandikirwe Petero yo kubanza zinga esura ibiri orukara rwa 11 aha kigamba kiti dearly beloved I beseech you as strangers and pilgrims abstain from fleshly lusts which go against the souls murunyoro kigugamba nti abaruganda mbesengereize mwehale kandi mwihame okurafubanira muno ebintu ebyensi ebikurwana n'omwoyo webale muno yayongera yagamba muri nkaba humwira humura katito bayita bali mu rugendo abakugenda kikomayisa mu sentule mukutambura twina ko kayijo kaga akamalira yakafundikira halako katampetere yakabire sura 3 rukaro 11 ntingo mwetegereze ibintu yensi bino biri huaho biti kibayikirire kuba muta omungese zo kutina ruhanga nibyebyo tusabire Sara tugende tumanipekeza tukimali kale isite ruhango mwesigwa ruhango mulwani wentaro kandi atekandiza byono mukasumi akobote ekanize ruhangani nkosima habwa ekiro kino mukama wonyitiranize na abasajja abantu mukama wange abakoro mulimo murungi habo burungi wenseno ninsaba omugisagwa mukama ngongere kuba nabo kandi nkokotekanize kiro kino leka mukama tato hikirize kiyenyine kyotekanize mukama wange aba program wenu mukama manyire mukama tikirugire umukumanya kwa yitobedo kubere kutekaniza kwao leka niko kibe mukama wange niko kitisaki yao kizoke n'obusinguzi ebyo nansebe ninyikiriza kuri Yesu Kristo omukama wayo amin entekaniza ngimazire mwebala bayikaire ni mutondera Tara TV atujalike ninyogira shomeno musajje muri somo yabamoli tutetane muntekanize zindi mubayi Tara TV kwegesa kumanyisa.